muraho neza bene data, ndabasuhuje mwese amuherereye abumvira muri Kinyarwanda. Iyi yacano yanyu bazina byinshi bijanye n'iyobokamana ndetse n'amateka ajanye n'iyobokamana. Uyu munsi twagiranye igitaramo cyo kuramya no guhimbaza Imana. Umwanya utari mutoya tugiye kubana muri mwanya mwiza, tutangiye dusenga. Mana data, Mana ishobora byose, Mana ngira ibihe, ndagushimiye kuko ari wowe Mana yumva kandi igakora, Imana yumva kandi ishoboye byose tubwire kumva, nta yindi Mana atari wowe gusa. Rero data, turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya mwiza tugiye kujamo kuramya no guhimbaza. Reka abadukurikiye bose abumva zino ndirimbo zibakomeze, zibahumurize, abafite ibibazo bitungana mu izina rya Yesu. Ubwo ubutumwa bwiza bw'Imana. Urakoze data kuko wumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Asubuhi nikaamka nashukuru kwa mapenzi yako Baba. Asubuhi ninaamka Yesu, nashukuru kwa mapenzi yako Baba. O kanisani tembea naye Mwokozi, tembea naye. Oh, kanisani tembea naye Mwokozi, tembea naye. Oh, popote tembea naye Mwokozi, tembea naye. Oh, imani tembea naye Mwokozi, tembea naye. Oh, kanisani tembea naye Mwokozi, tembea naye. Oh, kanisani tembea naye Mwokozi, tembea naye. Oh, kanisani tembea naye. Oh, kanisani tembea naye Mwokozi, tembea naye. Oh, kanisani tembea naye Mwokozi, tembea naye. Haleluya! Nataka kutuambia ugiye kuvuga ngo niba hari ikimana yavuze ku buzima bwawe. Ubuzima agarara ku musozi dukurizo kwishita ipfa kubaye yabivuze iyorariyo kwizerwa ntishobora kwivuguruza dukurizo kwishita niba hari ikimana yavuze
imani ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera. Uhumure, uhumure, ufite imani ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera. ashobora gukura icyo yavuze izimenya iherezo kandi ihagaze kwitabira ibihe. ashobora gukura icyo yavuze bariko tuvuga ngo ibihe ntibyashobora guhindura icyo yavuze, icyo Imana yakuvuze. Naho byagenda gute nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana kuco yakuvuze. Turanga sembeni papa tumureka bahimbaza Imana. Amen. Zamuka Transports. Shida ndugu wala magonjwa, iwe kupungukiwa fedha, haya yote ni kwa muda tu, lazima ujipe moyo. Mwamini Mungu wako, anaweza kufanikisha, anafanya njia pasipokuwa na njia. Usitishe na shida ndugu wala magonjwa,
igibesha n'igiteshuka ijambo yavuze we ntabwo igibesha n'igiteshuka ijambo yavuze yamana yavugaga ikavugana n'abakera uyu munsi iracakura kandi iracakura yamana yavugaga ikavugana n'abakera uyu munsi iracakura kandi iracakora ntabwo izibesha n'iziteshuka ijambo yavuze we ntabwo izibesha n'iziteshuka ijambo yavuze we ntabwo izibesha n'iziteshuka ijambo yavuze ntabwo izibesha n'iziteshuka ijambo yavuze ntabwo izibesha n'iziteshuka ijambo yavuze yamana yavugaga ikavugana n'abakera uyu munsi iracakura kandi iracakora yamana yavugaga ikavugana n'abakera uyu munsi iracakura kandi iracakora ntabwo izibesha n'iziteshuka ijambo yavuze ntabwo izibesha n'iziteshuka ijambo yavuze tegereza rizasohora 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 ntabwo izibesha n'iziteshuka ijambo yavuze we ntabwo izibesha n'iziteshuka ijambo yavuze 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 tegereza rizasohora 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 tegereza rizasohora. Haleluya. Amen. Ah, Amen. turashaka ko turirimba shyiramo sebera